Izoba program yitu murembe nza kureba ahamasuti gatargamwe na gamwe kandi turebe siutejo wojuguzire iyo nko musheija no jwara mu mwanya ki ne kuyamba kiyo nko muntu kandi siutejo niyo kwizira ahambere gwawe hati nko musheija mukuru noreba ngo aine light skin so kwa kuba aine umbiri gurukwera ntimanyisa nguchemerire kuronda emyenda yashemira kujwara omukategori yeye hata umushijogu ntuza kumujweka ajware ine casual way casual no baza kujwara itukuza kumujweka naija kuba ari kujwara casual no baza kuzo mu office nko kora abajwire then kwara heze kujwara nyongere mbashobore ahabwenci ajwire nko muri kumureba muti engite yajwire ne ya boot noreba ngo ajwire na jean yajwire nayo neyo murembe ne stretchinga so noreba ngo ajwire body tight t-shirt yajwire nayo ne fitting aje ombirugwe so nza kumurondere coat eturwa ngo nebasa kumakinga no kwajwire ekoteji ni wool 100% wool ekoteji mtimanyisa ngo no basa kujwara ombwire bwona because na absorbing heat oshangengu nubu akori hamushana toru kubasa kututuka oshangengu no basa kujwara numbwire bwembeho so ncho kushangira ngo abantu bingi nibakira kujwara in a way kugira ngo they are casual smart kwako bajwire so niyo nshonga bo kintu na tumujweke cottage turebe okora arebeki abonje bashara mukumwereze giye nyine nakara yayo cottage ko kuza kureba ha kala yo kwakusha ombiri gwo kugurukusha then ukareba ne kala ye cottage twine noreba ngo neija kumakinga je na no muntu wajwara muhereze turebe turi kwaragisedemo so kori kubona rero umushijogu ntimanyisa ngo okwajwira ati wamushango umuhanda ari kutambura automatically no ija kuvaluinga ekote yajwire orebe the tight t-shirt yajwire orebe jean yajwire orebe na boot yajwire ntimanyisa ngo nabajwire in a casual way so eje koti einemu the dark einemu colors zil dark as colors zil dark anustuyamba okusika ezindi colors kugira ngo zaba zil dalu munonga so ekoti nebe ine color eziri kurugayo then wagaruka reba college okareba numbirwe kugurukusha noreba ngo surely tibiri kutana munonga so yajwira atashimiye ko nazankankaye kwa kubajwira ati ntubasa kumushanga ngo hati arumu nazanko like nko mu weekend ayejware ayinehonka harukuza maybe nka like on nkufutaya yumcharu kuza kurambura abantu kutayira abandu bantu ushanje ngo yajwere imyenda yeji kuba nabari free on magaraki abunyita kuzambaga nabaso butazahambaga kwajwira ati ahabo nshonga t-shirt yitu ino mu ndomu waza nayo abunyitera kuyihayo cishani kirungi nko muntu kwashemere kuba narebeka so niyo nshonga habwenci ngo ahambaga kandi eji tuturu kugitwarayo nkitwahora ni nyine cyoburere je hankito abonci yajware nkito ejo enshonga habwenci yajware nkiteji eje nkito all weather ntimanyisa ngo nebasa kukozesebwa umwanya gona kugira ngo nabari free ari kutamburaho ari kugira ngo nabari umbwire bwe obo butsinje bwashimira kuba ine byarukora so nicyo twamuhera engiteje ya boot no wasa kujwara okurugera iyo nko muntu kwakunda gukora empire ya jine je yinkureba yajwire abonje basharamu kujumuhereza ko empareji twajimuhereza ahabo nshonga kutukuba ntujwara ine casual way noreba ngo no mushija mahango omushija mahango uri kujwara empare yabetine fitting ko kweri antsinejeba mpango so omuntu wajwara tori kurebekaje so kutukujware empare nke jino kashanga ngo najwara ahambirgweye oshanga ngo emushkireje kandi wareba nenkito kwajwire oreba ngo byane matchingaje yatabone koti ye omushija gwatandira aha mutwe norebe ngo fira TMT oreba t-shirt eyajwire oreba jean eyajwire oreba nengito ya Air Max eyajwire ejine tukweta nkaje na munonga nkabasigaza ati abaru kumanya kujwara omurembe so abinji bashemere kumanya ngo ko ru kujwara engofira nkeji okareba na t-shirt okwajwire tize white t-shirt
noreba skin ye nanabagambire ngo embirito bwiro bukira niye eri kutworeka emyenda na colors zishemerwa ntujwara. So twajwara ingofira ya black twataho noreba ine design ya TMT which is gold. Gold ne bani erikwaka. So kugira ngo ine skin erikwiragura na iragura twine t-shirt yituneyera. So kwe kuba nera ntimanyisa ngo ombirwe gwiragura nugwija kurebeka nugwija kurgayo mu white area. So tugarika tutaho jean eje yitwajwara noreba amaguru gayo kugari kwingana then ugarukoreba zipu zine gold eyitu inahiguru ahangofira ugarukoreba jean yeye designs ezeine kandi erukwata jugwere kufitinga tugarika tugira enkeito ku yajwara ya Air Max. So ko kubojwira enkeito nkeji okataho jean nkukweri then a t-shirt yeye mazimano yango umuntu ogunabajira okurugira aha murembo gushemera kubaguri naguma ati ninga ine kinde cyaza kumutera okwa kubajira ntubasa no kugira ekote ndije yitwamutaho kugira ngo nabo still abase kugarika arebekeje omyende yakubajiri nkuko nanimbagambera ngo ntubasa kugira ekinde kitwamwongeraho still agarike atamboye no murembo nkuko yabari nco twatungira etype ya cottage eje coat it is a casual coat nco kurebera ngo nebeine eine kala erikutane ya black anshawo yayo kandi egarika ejana patch amukono gwa yogo ntimanyisa ngo cottage no basa kujwara amwenda gwona yonko kwakunda kujwara no basa kufutaho jini no basa kufutaho kachi no basa kufutaho empari yona akoti ni yemo. So twatorana college eyekoti abo kugira ngo omukala okutwije ntujwara twine kala erikwenda questioniriza gold na brown kugira ngo tubase kumakinga omuntu wena nko kwajire ninje noreba ku rugangofira twaza hakoti empire na nenkito twine mukalazi ezirikwija nizinda kushana. Okay najwara zankanka yo nabasa kuzambaga nazanka kwa kubajwira ati mazima ahabugenyi bwaba buri ubugenyi kugira ngo bakwesire torukujwarota. So umutwa kubajwira ati nchimanyisa ngo oriyo mbwire bwawe no basa kuza wanoza nko mu club wanoza nka beach wano rinko mtown otambura mu no reba abantu banwanu bawe so no basa kujwara enjwara nkage hina binkoreye wazitambaga no bagambira mazima nco kureba nakugira ngo abantu abinji ntujware myenda aho tutarukumanya so tukore nshobi konko mwene nkogu mazima wajwaroti kandi umuntu akwesera habugenye ukashangojwira oti nguniyo wija umbantu abesere nobo tahereza mukorogu ekitinisa ya bitabana ito mazima ninjye rero noreba suit ziri amurembe ahoshemeye kwa nojwara kandi mazima toshemeye kuba nogura suit kandi mazima kaza ukakitwara umwanya gweshemeye kuba etarumu bagana tugesa bingiye kushemeye kwa ntujwara itushemeye kwa ntujwara na buri kimwe cyane hano kugira ngo tukatwanditse mu kahumuro tugarika kwisangu oine kwesa products radiant kandi nyinji mnonga waskwesa ka radiant glycerin no kitaburo mashitagona ko nonda kwesiga ninga nabo wayenda no basa kugesiga yonkane kuhindura umuntu w'umutanda katfumure programu kiri muri